Varisiti ndayishimisha warapfuye wewe wihaye guhangana n'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zirakomeye. Ingabo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ngabo mfise basha. Gwiyaba bari bazi iki? Iyo bari bazi ngabo mfise. Ho muri koranabuhanga ryaraje baraje bazimenye. Bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Ngo tugize iki? Muribuka umwe ari kumwe na Elize. Uwuhe? Elize wo mu rugo se? Umuhanuzi Elize. Bamwaseretse. Gihazi. Gihazi. Harya yavuze ngo iki bitubwira ari kumwigana neza nkuko yabikoraga. Ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye. Jamayi ngo karabaye. Gurababona. Twafashwe. Ubwo biri kuba gutya Elize yakoze iki? Elize karaba ati ngo cyompa ngo akabona ivyo mbona. Hanyuma cakori. Ngugurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana. Yuguruye amaso yabonye iki? Yuguruye amaso atabona kumbe bafise inteko zirutana taziri. Mwaho uvuga ko Burundi butagira inteko. Abo uvuga rero ngo Burundi ngo ntibugira inteko. Ya arihenze. Ngo arihenze sariguze. Arihenze cyane. Uburundi burafise inteko. Bufise inteko zimeze zite? Iziboneka n'izitaboneka. Uburundi mwitegure turaje tubataka nangabo mufise. Uburundi burarinzwe. Itegure ahubwo nituza kubataka turahera Bujumbura duturi. Uburundi burarinzwe. Turafise inteko. Ngo mbese iki? Eshe bababona ivyo mbona. Sha. Imana nishobora kuvuga iki? Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mu bari. Ngo mwicariye aho ngiki? Mwicariye ga. Amavubi akabari. Reka naga Amavubi yaturya n'ingabo dufite. Ibuka kwa Gideyoni gabanya ingabo. Ingabo mwese mwitegure tugiye gukubita Varisiti zimwumireho. Gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana. Tendara abarundi bagize ubwoba. Ubwoba bagize n'Ubugande. Ubwoba n'ubwa shetani. Gwiyaba bazi iki? Iyo babazi conzi. Baba bameze bate? Baba baremye. Ko nabyo bazi subwo bazabimenya ryari? Bazobimenya intambara iheze. Oya nimuze mbakandi noryi. Ndabwire. Mutubwira iki se ko nabyanyu tutazi? Haya tubabwira bike ko mwogira ubwoba. Ngo mukwezi kwa gatandatu harya ho mu Burundi ngo habaye iki? Hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanya ingwana. Wibeshaho nawe wararwanye se? Eka si nagwanye Imana yaragwanya ingwana. Ubwo subwo yarwanye ingwana imeze ite? Abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane. Ubwo subwo ingwana yari nini? Nini ingwano mbi. Ariko urabeshya wenga Imana irayirwana. Imana irayirwana. Je naje sigara ntamariwe gutya. Ko mbona wari umeze nk'igicecuru kimennye igikoma subwo wavuze ngo iki? C'est possible. Ko hari abantu banza kubyemera se ko Imana yabarwaniye ingwana. Kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano. Hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanya kandi kayitsinda. Ubwiye Imana itagoboka ngizirwana nkarambo cyangwa Jacques mware kuba mumeze mute? Nta butegetsi bw'u Burundi bwari kwa bukiriho mu kwezi kw'icumi. Eki waretse gusamana k'abantu benshi bakomeje kukwibaza. Umubiri n'uwanje ukeneye ko tuzanasukwerana. Azaze dusukwerane mana mva n'igati. Ko nugahita werekana kamera yawe. Inka yerekana ruwigeze abona igituba cyanjye atandi hejuru. None se nuwe mukobwa mu Rwanda wemera? Nemera. Na undongora muri. Nikotesha ngo umunigaje wundi ngo byagenze bite? Umunigaje wundi ngo yaguriye icyana boba bari banahure no mu kabari. Agurira icyana agura amapiza agura amakoko bagoresha nateka we bashira no muri arone niyumu baramanukana ifunguro umukobwa ariko ngabwira umuniga ngo namuye iminota 5 ngo araje batahane nyine bagende mu rugo. Ajahe? Ari nyabyaga muri supermarket abahanuje padiko. Ubwo subwo ni yaragiye nko mu mihango. Imihango menyera nacuza atayiheruka batanazi n'umuhango ku. Ubwo subwo ni yajyaga sigaho nka sauce tomate. Ndabona n'ikintu ngo yasizeho. Ahubwo yahise yambara kotexe umuhungu kwa kundi mugenda mu modoka ushaka no gukora kumupuri. Bisanzwe ngo wenda ugereyo mu rugo umwana wamushyuhije ngasangamo igipadi kimeze gutya. Jamayi ubwo subwo yasakora iki? Arabagara titasha. None ko wa mukobwa ari mu mihango. Ati ndarigenza gute? None subwo ni ihe nama wamugiriye? Ndabwira ni wa muniga wanje wereka muraburiye byangwa so urayizeye ni mugere mu rugo. Niko Kayongwe ngo hari ari umuntu wapfuye. Hehe. Hano rugo. Uramuzi se? Ndamuzi arabimenye. None se wabajije wapfuye neza tukabimenya? We ninde wapfuye ninde? Mugamba kurumani. Aje ninde? Eregisi. Weki. Ngukira. Eregisi. Isitini. Isitini wapfuye. Nuwahe? No mungu wa pichu. Niko Pastor Theogene ngo umuntu ukizwa kareka ibiyobyabwenge. Umuntu ukizwa kareka ibiyobyabwenge nta gafanda mujyana. Ariko iki? Nariko nituva hana
bakagucakira birakureba. uyu munsi ni he? Uyu munsi ni kwa Yesu. none se ko turi mu kibuga? Iki kibuga ni kwa Yesu. Mwasaba ko umwuga wo gutanga umusuwaje. Zose ni kwa Yesu. naho abasinzi Abasinzi ni kwa Yesu. none se ubwo nge ko ninywera urumogi? Binakumara umwumi byari nekotini abikuremo akuzuza umwuka wera. ariko ngo nawe utarakizwa ngo hari iniga ngo wasumbaga iferi. Naraco nicyo bita gucoma, gukora ijisho. fore gizepo. Tureba bazi ibyo ndi gukora babyita kuroringa, bagira gutya turebe. Nababonye ishumi zanjye tu. ngo buriya uba wakoze iki? Buriya mba nabagezeyo ukahita ukora iki? kahita ufata rigi. ubwo se ubwo ibyo ukoze ni ibi? Babyita gusepfuza amani. ngo kandi iyo waje he? Kandi iyo waje kwirigara mbese shaka kukubwira ngo uriya n'umupusha yagenda guhura umujyi akaba atarugu. niko kumenya ko purize ku munsi ushobora nko kuba waryamana n'abagabo bangahe? nabuze amafaranga nyine bakiri n'ivende. ariko se wandaye ubu mu gutanga umusuwagege nta mbogamizi muhuriramo nazo? iyo urebye nawe kubera ukuntu imboro ifite imbaraga ushobora gucika igituba wajya mu nnyo nyine akawumena umuhuri. ariko se wanjije we ibyo bihura he no gutanga umusuwagege? none se nkubwiye se hari igihe imboro ivamo bari kukurongora, hari nk'igihe umugabo ari kukurongora imboro ikavamo. ariko se ubwo ntabwo ushobora nko kuba wabomorana n'umuntu akaba yaguheza nk'umwuka? ibyo nyine bibaho ariko ntabwo ari cyane. ahubwo nanone iki? ahubwo de nanone igituba kinini, wa muntu ufite akabaro gatoya ahantu hari ikibazo. ikibazo se kiriho washyano ry'umukobwa ryigize inda yakunguka? yari kurongora akabaro kaba kavamo. kaba kavamo gute? agacumita imboro ikavamo kubera ni gato igituba ni kinini. ubwo niyo mpamvu yakugira iki? niyo mpamvu yaswera nk'akanyuma ko ntiyavamo. agakobwa ngo iyo umugabo ari kumanukira muri gasongo y'umugabo agomba kwitwara ute? umugore we yari kumanukira mu mboro aho ngaho agomba kumenya kwitonda kugira atayivuna.